nyuma abaziyashaha ina tractor kumanywa nka bulldozer eshenyire kisika cy'akatare ka Makanisingi nuko abashubuzi bakwatanise nabe byo kwerinda tandikiraho kufurira ibintu byabo. Wike huira abashubuzi bakashomerwe encwa mu yakoti eyahire bakamabobujo kutandika okombeka. Ahi twashikira mu mwanya ogu twashanga bakamabobujo bari kweshenyera obuju bwabo bari kubuyaho amabati enyigi n'amadirisa bitobo bona bari kwetomboita. Government cyasozereho eso kudevelopinga katalaka ka Makanisingi kunka nyombire ndyo mutembe ya heru mbere nikira kukorera imirimo yanje heru so batu binjireyo ni ngambira abatembe y'abandi bize tukore akuba katarenka kakahwira bize tukore myanya iriho orukura wakamabobuju ahabwa kataraka Makanisingi orukumanywa nka Thomas Mukundane kutwamushyikirira nuko yashoborera ahanshongeji. Twine plan yo kombeka kataraka kandi kutwaheze ku plan zo kuzahereze kuraza komwa umbire bwo kwenda kombeka twikirizana na kanso twabona umwanya twagupangisa twagombeka nugogo goro kureba wine mu amaduka gar side age na side ya seri wine mu za hotels zir side age batandikira abantu nabwe na indugamba bari yomba rya ranchi twine facilities ziryaha kayura inozi na nezinde biryaha twine offices mwanya wo gutwaguboneza twayetebekanisiza kwakira ba tenants bitwizo mwanya wo kubwashiro bwire bwo kwakira ba tenants bitu ba tenants n'abapangisa bitu bamwe tubakikunda orebe mirunde minji ko kuburyo munzu no byakobaneye turakonko yinire mu businge to kwenda kumanya ngo bateki ibatahigo. Omwa habine akaju omukatare ka Makanisingi orukumanywa nka Bright Muhumuza yajumirira bamwe amubarandrodi abo yagira ngo bine enkora etashikire. Budget y'akatare ka Makanisingi ni 46 billion. 46 billion ni $1 billion. Bashenya katare targeti intekateka ngo harba mafia abakozise chairperson witu n'abakachiko ngo bashenya katare basayirike contract tubugwese zo kumuha atabarize itaka ryitwa baritware. Amakoraga gashakwa ari waswa omurimba rasite.